Nĩ maithori ma mũciari akĩrĩra kĩhoto kĩa mwana wake ũrĩa nĩ gatagati ka andũ 69 arĩa makuuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ ya andũ ethĩ mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũhĩtũku wa 2024. Mwaka ũmwe thutha wa ikuũ cia endwa ao, bamĩrĩ ici irorota thirikari nĩ kũmaĩrĩria kũmahe kĩhoto makiuga gũtirĩ monete wa kũmarũmbũiya. Nafikiria watu wa IPOA wanaelewa. Nimeshafika kule wakasema wacha tutaona, na hata hakuna kitu ambacho wanatuambia cha maana. Wanasema tu mama, tumekusikia. Nimeenda huko karibu 3 times. Mara ya 4 wakati nimeenda nikaona kama roho yangu inafifia, kwa sababu wanasema tu enda tutakusaidia, lakini hatuoni usaidizi wowote. Hatujaiona serikali ikichukua majukumu yoyote, lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda, kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani, ama serikali imepakua sisi si watu, wale ndio watu. Uwezo ukatutisha watoto wetu juu ni sawa chukua, lakini tafadhali tuite kama wamama, angalau tukwena. President, tafadhali niturakuhoya as a father, as a brother, as even a father uria adoptire ciana ingĩ, please take these families up and see how you can work with them. Maugĩte mũthenya wa tarĩki 25 rĩrĩa aingĩ a endwa ao moragirwo nĩ magatabania mũrũrũngano wa thayũ barabara-inĩ cia mũciĩ wa Nairobi. Eric aliuliwa pale parliament. Yule alikuwa amevaa white apron. 25th nitakuwa kwa street. Nitakuwa the front line kama mama Eric. Nitakuwa hapo. Watupee ruhusa, wakose watupea, nitakuja. We will be holding interfaith prayers and laying flowers at key locations in Nairobi, also accompanied by candlelighting ceremonies, where some of our children were shot and killed. Tarĩki 25 mweri wa gatandatũ, bamĩrĩ ici endwa ao makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano mwaka mũthiru, maugĩte nĩ meharĩirie gũcoka barabara-inĩ rita rĩrĩ, makĩmaririkana o hamwe na kũhinyĩrĩria gwetha kĩhoto kĩao. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.